cy'Abagalatiya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya ni ibice 6 n'umurongo wa 7. Twitabe amen. Tuzamura ibiganza amen. Amen. Imana ibagirire neza cyane. Biza bingora cyane kwibwira rimwe na rimwe ngiye kubwiriza kandi si bibi, ariko izasanga kera natambutse uwo mwanya ntabivuze ngasanga bigiye kungora. Igitabo cy'Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 ndaza gusoma B yayo. Imana ibagirire neza. Bizicaza na pilote bareke kongorerana. Imana ibahe umugisha mwinshi. Nariko mbwira abantu nijoro nkababwira ngo byicaza uriya ni inshuti yanje cyane kubera impamvu imwe, kubera ko tumaze kumenyana. None rero niyo mpamvu itunye mvuga ibyo. Amazina yanje nitwa Ry'Imana John, ntuye mu Uganda Icyaka, hanyuma afite umudamu umwe n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Murakoze cyane. Sengera mu rusengero rwa Mahanayimu kuko babivuze. Ndi umuvuga butumwa. Twitabe amen. Dusome ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ndashaka kuvuga gusa ijambo rivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Tukazurakazwa n'amagambo asa n'ayuze ukora abandi bayagukoreye. Sura kandi sure muri ako kantu. Tukazubabazwa n'amagambo abandi bakubwiye asa nayo uzubwira abandi. Tukazubabazwa n'ibyo bakuvugaho kandi nawe ari bivuga abandi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nigeze ndaza kubahiriza umwanya, ntago ndibureze umwanya waje. Nigeze kuzindukira mu Rwanda, niho nari ntuye, ariko nzindukirayo ngo mare gushika sanga ahabaye ibibazo bitandukanye. Umugabo umwe w'inshuti yanje arampamagara arambwira ati ndashaka ko uri buze kurara iwanje. Ngo mare gushika aza kumbwira amakuru ye, arambwira ati ariko nagiye nabimenye, nagiye nakandagiye amakuru yiwe. Arambwira tugeza n'uyu munsi wa none abantu ndi bakimvugisha banita ko nagize gute naroze. None icyo kintu cyarambabaje ku rwego ruri hejuru. Warababaye ngo inyarababaye, warababaye ngo yarababaye. None ngo umenye ayo makuru uzumve nawe ibintu byambayeho. None wababajwe n'iki? Arambwira ngo yababajwe yuko bari mu kumutuka ko yarose. Nicyo cyakobaje ati ariko ntiwaroze atoyaye, ntiwaroze atoyaye. None niki cyakobaje bigeze kuri urwego utararoze? Uwahakanye ngo yasinaroze ukamurekera aho ngaho. Ariko nanje mbonye gushobora kuba wararoze. Tuzamura ibiganza by'Imana. Amen. Amen. Uhari yageze mu masaa 7 z'ijoro twaraye tuganira, namubwira ati naje kuntu kwitegereje urashobora kuba wararoze. Kuko ndi wogira bene uwo mushinyi ngugira bene yarageze ku rwego rwo kutaramusa abantu mu muhanda. Ndamubwira ati none niba barakubesheye wewe ayo makuru akabaho barakubesheye wewe none urarakaye bigeze ku rwego kutaramusa n'abantu. Jewe mbonye ko waroze.
wacu mbona bitangiye ko kugenda nka nabi. Ndamubwira ati ariko ndeka nkubaza ikindi kintu cya kabiri, ese wowe ntabo wigeze gutuka? Ntabwo wigeze kuvuga ko ari abaruzi? Kuko nanizi ko ari umuyumbi. Ati hari umugore umwe twigeze kwirukanisha ku kazi kandi ni umupfakazi. Tumwirukanisha ku kazi kubera ko twama tugenda twinjira muri chef we tumubwira ko umunsi umwe azamuhisumu. None ufite ikibazo ciki ahubwo bakoze igitangaza. Wowe wirukanishije umugore umupfakazi akava ku kazi, bakaba bakuvuga utari umupfakazi, utari umupfakare, kuko niko abagabo bazabitanga abafakare. Utari umupfakare wowe nta kazi baba kwirukanisha, barakuvuze gusa. Nuko ndamubwira ngo tegereza n'ibindi biracaza, kubera ibyo byose wavuze tegereza n'ibindi biracaza. Hakika ya Mungu ibyo turi mu kuvuga nuzoza wishara ukivuga ijambo uvuga, uzuvuga ngo mu minsi mikeye ndabitegereje naje biraje. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ndavuga ijambo rimwe gusa. Dawidi yigeze gukora igitangaza, agira amahimba umuntu wari uyoboye Isiraheli, agira amahimba ngo arangiza asigara ku rugamba, ngo amare kutaja mu rugamba yohereza umugaba w'ingabo ngo niyo wabo, ngo amare gushikayo abagabo basigaye mu mihana abandi bagiye bazaje kuramutsa abagore babandi abagabo babo barazindutse. Akamagenda agatinda akazahamagara umugore w'abandi kandi atageza muhamagara ari kumwe n'umugabo wiwe. Abagabo bafite ingeso mbi cyane. Ndasubira kandi nsubire muri iri jambo. Umugabo gito azaje gutorera mu rugo rw'abandi azi neza ko nyiri bwite adahari, kandi atageza atoreramwo nyiri bwite ahari. La 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 la. Nawe bazotorera uwawe igihe uzoga izinduka. Hakika ya Mungu akora igitangaza, tuzamura ibiganza by'Imana. Akora igitangaza ubarangize azamuka ngo hejuru ku etaje, ngo mara kuzamuka hejuru ku etaje arangiza Batisheba muka Uriya akaoga, ngo mara kumurangiza aramwifuza, ngo mara kumwifuza yaba mutuma abagaragu bagenda bamusana, baragenda baramusana, ngo mara kumusana aramusambanya, ngo mara kumusambanya. Tuzamura ibiganza by'Imana twitabe amen. Yale unapanda utayavuna, nibitaba none ejo bizaba. Hakika ya Mungu ngo arangize akora ni manyanga akomeye. Yamabwira no ngo bushe kabiri kangaye wa mugore aragenda abwira wa mugabo ati nonoga natwise kuwamunaga na gizindi. Ngo arangize yamatumiza Uriya ku rugamba, ngo amara kumutumiza ku rugamba aramubwira ngo genda barasangira, ngo amara kusangira aramubwira ati genda kuruhuka iwawe. Uriya nawe ngo akamagenda ntaro batahi wiwe akagenda akaja kurarana n'abagaragu b'umwami. None ngo bwacu akamubwira ati Uriya gati yaraye atashe yaraye wiwe, ngo bagasoya kandi ngo aragerageza kuncura nyuma ngo arasha aramumwesha kugira ngo asinde kugira ngo arebe nimagenda aza kumubwira ijambo rikomeye. Muzamurije Imana icubahiro twitabe amen. Uriya avuga ijambo rikomeye aravuga ngo sinokora igitangaza cyo kuja kurara iwanje, ngo nje kurara iwanje isanduku gisezerano nazatamuje Yowabu n'abagaragu be bari ku rugamba, ngo nimana nje kurara iwanje n'indeseze. Kivyo ukunda umugabo uzuryama abandi bagowe ni gito. Ngo amara kubona yamunaniye yamayandi ku rwandiko, ngo amara kwandika rwandiko aravuga ati noneho ugende ajyandikira Yowabu, ugende utunganye Uriya ahantu hari urugamba hakomeye cyane, ubamutunganye kugira ngo afe, kugira ngo asisibiranye ibimenyetso by'icyo yakoze. Ngo arangize aragenda akora icyo kintu, ngo amare batunganya Uriya aho urugamba rukomeye. Uriya arapfa. Bitewe n'iki? N'uburiganya no gusigara ku rugamba atari yahangurirwa gusigara ku rugamba. Ngo amare gupfa. Ndasoreza kuri iryo jambo hanyuma mberekeraho. Ngo amare gupfa, ngo arangize Yowabu nawe afashe bagazavanga n'umuvuzi w'amacumu, niko bazavyita, umuntu waje kuvuga ku rugamba rwage. Abasirikare bari bapfuye, bari bashize. Abasirikare bari bashize.
ngo arangize akora ikintu gikomeye ngo aramubwira tuzogende umubwire ukuntu uzagenza ukuntu urugamba rwabaye ati nubona agiye nko kurakara gutya bukeye wamubwira ngo nawe uriyaga nawe yapfuye numara gureba ukuntu ari buze kubyitwaramo aramubwiye ngo amubwire atangira kuja kubyumva nabi ngo arangiza aramubwira ariko kandi nawe uriya yapfuye ngo amubwire gutyo yamamubwira ngo ugende ubwire yo wapa ngo ariko kurakara ngo wicisha undi nkota ngo nawe igize gute iramurindiriye umuntu ico wawe uyu munsi wa none tiwo nutagisarura none ejo bundi uzagisarura nimba wowe ubusambanye uzasarura ubusambanye nimba wowe ubwibye uzasarura ubwibye habe niyo umuntu ari umwibye bigeze habe niyo umuntu ari umusambanye bigeze umwana w'umukobwa wese atangira gusambana bikamubabaza ico wawe nico uzasarura